وما علينا إلا البلاغ المبين. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Higaligsoon sa pagtuusa na pud kahadit higaligsoon, nag-ingon ang propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, at-ta'anni min Allahi wal ajalatu min asyaitan. Rawahu Tirmidhi. Ang paghinay-hinay sa tanan nga buluhaton iya kini kang Allah subhanahu wa ta'ala. Tungod ikaw naghinay-hinay ka sa imong buluhaton aron dili ka masipyat, ilabi na sa mga ibada, di ba? Ug ang pagdali-dali pud higaligsoon, wal ajalatu minasyaitan, ug ang pagdali-dali iya pud kang yawa, sa demonyo nga yawa. Subhanallah. Wa sa higaligsoon kita kung doon na kitay buluhaton, no? Buhat kita usa ka buluhaton, maghinay-hinay kita sa ato ang buhat, dili kita magdali-dali. Kutob dari lang. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.